Ngingibaba ekhanyile indvuna yenkundla ngaphasi kwasehukwini inkundla. Ngithi nje ke ngaphasi kwehukwini inkundla asibonge. Sibonge sibulalele mabhodlela ku sponsor wethu. Ngeke ukuthi asi afford lithuba lelinjengaleli lewe ukuthi badlali bethu kuma teams lahlukahlukene ngaphansi kwehukwini nemaqenzelo balithola lithuba lelinjela ukuthi baparticipate emidlalweni yebhola. Siyathi ke ukuthi namuhla imidlalo yebhola akusasiko nje ukudlala kucitha sidunge. Sesidlala libhola ngoba sekukhona leselinako eceleni. Bayaphuma abantu bangene emathimini lamakhulu bathole imisebenzi. Lokusho ukuthi ibhola namuhla sengumsebenzi other than ukuthi bongadlalela sidunge bongadlalela kucitha langa. Sibonga lokho nje ke ku sponsor wethu lo njenga Sibebe Resort. Sibonga njalo ukuthi leliqatha likhulile from what it was last year. Selifike lapha khona sijabula kakhulu khona 70,000 akusikumdlalo. So siyawabongela nje kakhulu ema team. Sibonge futhi kubaphathi bema team kubo coach ekuthenini bende lokulaba kwendile kuze ukuthi sibe nalanga ama team lang 4 lese atawu competela kufika kuma final. Siyathi lokuthi akukabi lula from the beginning basebente kakhulu bangalali bakhocha kujinywa. So sesiyethemba ukuthi the best man will win. Loku sichaza ukuthi sisiyinkundla sehukwini nginako. Kwekuthi amongst these teams lataba compete on Saturday kunema team ebahlonishwa bobuqopho. Siyachazeka kakhulu ke ngaloko lo ukuthi vele nabobuqopho balidlalile lichaza kwekuthi kube khona lokwentekako. Siyethemba nje ukuthi lo mdlalo esitawubukela ngemgcibelo vele utawube ngumdlalo lo matima kakhulu. Angathi batawufika umsombuluko bakhulumisana nibobuqopho ngoba kumatima vele cha siyajabula ke ngaloko vele kakhulu anyway. But nje ke kwami kwekuthi ngibonge ngiphinze kube kuqela kwekuthi angasilahli sponsor naseminyakeni lolandzelako kuyo lo tournament. Mhlawumbe angasilahli nje ke mane kuphinze ukuthi 2-2 atokhona kuqina emajaha. Siyabonga kakhulu baba. Asibonge mphathi lihlelo sibonga kakhulu babe. Siyabonga.